do Steven do Jano muraza kwihanganira sound gake hari ukuntu bitameze fresh coming injira naribi Jano Steven gake n'iki byose rebe kumbe sebukwe ni waje hakuno rebe filime witonze gake nababwiye ngo sound hari ukuntu bitameze fresh hari ukuntu umuntu aba yasarayemo gakeya muraza kwihanganira Jano rebe gake bucece n'iki byose Steven, you're impulsive. ibintu uri kwikira wawe You don't belong to this hotel. ntabwo ukwiriye kuba muri hoteli Pack things now. pakira ibintu byawe none please muzeburetse don't minimize this issue so much babarira wica iki kibazo dufitanye amazi in a big Hello guys, I hope you are okay. So guys rero sorry ho gakeya reka tubanze twamamaje mbanze mbabwira aka kantu ariko video yanyu nyine iraje komeze vuga ngo guys hari ukuntu nyine rero tuno dufilme ntutwishimire ariko bikangombwa ko ukeneye full nyine episode cyangwa full season icyo gusaba ni ugufata iyo nomero iri muri screen igihugu cyose aho uherereyemo cyose tuguha filime ku buryo bwiza zikakugera utwandikira WhatsApp. Ihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza, tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara, najya ntekereza ko narozwe, nyuma naje guhura n'umuganga gakondo ufite inkomoko yo muri Tanzania, aramfasha ndakira, ubu nanjye ndi umubyeyi nk'abandi. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagemande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Akarusho kandi kubivuza indwara nk'amarozi abatugezeho baritangirwa. Ubu mubona nigeze guhura n'ikibazo cyo kuroga, narozwe ibitegano ndetse n'ibihuherano. Naje kubona umuganga gakondo ufite inkomoko muri Tanzania, aramfasha, ubu narakize neza, ubu nta kibazo mfite. Kuba ari mahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHL kabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito. deal here. hano birakomeye sibyo? What if it were you? Esaba yari wowe, What would you do in my place? aba yari wowe uri mu mwanya wanje wakora iki? Hard situation for a man. Nibibazo right, bikomeye son. ku muntu w'umugabo nkanjye. I would do the same if I were you. You're right, son. I Bae ndi wowe nakora nk'ibyo wakoze n'ukuri uri mukuri, ariko nanone only if I did have to leave my kids behind. bibaye ari binsaba gusiga abana banje inyuma. You have 3 more children other than Yama Ese uribuka ko ufite abandi bana batatu nyuma ya Yamana ari cyangwa? than his children because he's angry with his wife. Sukikire gutyo kubera yuko ikibazo cya Yamana nicyo nyine kuba afite ikibazo ntago bituma In bihinduka. it all, sir. Then come Rero muze nuko bigomba kugenda upfa. Okay, I don't Okay. want you to give my daughter one more chance. I wish you could. Basi Can't force je mbaye ari jewe wakuhuye n'ikibazo nk'icyo wahuye nacyo natanga andi mahirwe ya nyuma nawe ugomba kuba umukobwa wanjye. Yeah. Steven hakuno nababwiye muraza kwihanganira sound hari ukuntu bitameze fresh gakeya. children. Wenda barwaye mu bugripe yasaraye n'iki byose bigende mu gace mwihangana hakuno. You can't just drink when you're Sasa Yamana na se hano hakuno. with olive oil and then we'll drink it. Nyuma ya byose twinyweye. Please, bring us some things. You stop. Ubusa watuza n'icupa nkakwereka utuntu twikorera se. Hakuno. Huh? Thank you, sir. Urakoze nyakuba. Sure thing. Will you two be needing anything else then? Nta kindi kintu muri Say bukene. it. Yes, Muvugisha ariko I urusaza. need a life without lies and deceit. Nanjye ngereye ubundi buzima bushyashya butarimo ibinyoma n'ibiki. Ni Yamana. You, Sir Harry, you turned out to be a king, you know. Umusa uri umwami kabisa. Understood it all the first day. Wewe wabyumvisha ku munsi wa mbere. You know, the lady whose name you couldn't remember, Uribuka wa mugore wambwiye ngo ntibuke izina rye. her name is Natalie. Izina rye bamwita Ah, Natalie. that's right. Cyane. That's her name. Ni ryo zina rye. Hakuno Yamana ari gusinda. Let me tell you a bigger surprise. Reka nkubwire akantu kagutungura. This doctor here is my father. Uyu muganga uri hano ni papa wanjye. Remember the first time we came, you asked if I was his son? Uribuka ubushize nzana ukatubaza nimba ndi umwana we. Yeah. George. George. Brother. Muza mumpande. And I would say God bless you. Nakakubwiye ngo Imana yaguhaye umugisha. Hey, I really don't. Ariko ntabyo navuga kuko nta buryo bwite ntabwo pe. Let's say, Basi. if you'll excuse us, we'll have some alone time. Ubaye turetse dufite akanya turi kuganira njye n'umuhungu wanjye buduhaye akanya muze. Bacaho nabwiye ngo muraza kwihanganira sound hari ukuntu umuntu aba yasarayemo gakeya.
sibyo How can you say that? ese gutuvuga ibintu nk'ibyo warwana we ni yamana ari wisinda ariko wikabya. Obviously, I'm going to teach you since you can't do this without... reka mbanze guhereka utuntu nimba utabasha kutwigisha reka mbikwigishe. fata hakuno umugati ashyiramo niba ari cheese niba ari ibicakira hakuno umwana na papa rebe. Let it sit in your mouth first. banza ureke ariko ibiryo bihekenye bigume mu kanwa. abisomeza byera ari gusomeza ifarini byeri. rebe hakuno. My mom lied to everyone. mwabeshya abantu bose. Right in front of their eyes as well. Doctor, Muga, would you say you're mad at Mom? No. But why? I don't like being mad at her. mama amusize mu rugo wapi? I don't like being mad though. jesi macha kwivanga mu bibazo by'abantu cyangwa ngo Get mbigire. rid of that emotion. ni George Aiden. Anger, don't be like that. kandi ntukigire gutyo wa mwana we. Screw you, man. sibyo yama. You carrying such a ridiculous emotion on your shoulders. ntukajye witwara gutyo ugereka ibibazo byose ku bitugu byawe. Stay calm, don't be mad. You're saying I should say okay and forgive. I'm telling you to listen. Just listen. It's easy. wa mwana ni kukubwira ngo unyizere kandi nyizere. Over. ni ibintu byoroshye. I said listen. nyumva. Look. nyumva. reba. What's this place? ahantu turi bi. About. We'll open the door you slammed in your mum's face. How about it? No. That door is locked forever now. wigeze gukubita urugi mama wawe mu maso byumva uterure arugi byari ngombwa icyo gihe. kumbe bakiraho ngaho urebe. hari uwaje hakuno. Natalie yaje hano. Natalie bibutsa abantu muri kumva sound itameze neza. ni kwa kuntu umuntu aba arwaye byagoranye byanze ariko ukavuga uti kubera ukuntu nkunda abanyarwanda nyine inshuro nka miliyoni reka niyeranje nkore no mu burwayi gakeya. sibyo? You bring him here, George? And you're asking him to answer. Yeah, man. ari muri hano George. uri kumubaza ngo asubize isi yamani tuzi Natalie. No, I'll just sit over here, okay? Please don't... tambuka wicare wewe yagiye ndicara hano we ikomeza ryiri ahubwo abari wowe wicara yagiye kugenda. icara hano wa mwana. ni Natalie yaje hakuno urebe. yaje hano gake gake bucice mu gace. urebe filime witonze. Yes, doctor. muga ubigende mu gake. Of only the truth, then. niba ariko kuri koko ko yajyako shaka tukuganireho sibyo? Natalie George nawe hakuno yamani nawe hakuno babiganireho nka famiye. urebe filime witonze kombe barakwereka hano. Man. Selina mama. Who? iki Out now! Get out of my house! sohoka hano tumuka. sohoka. I don't want you here! sinshaka kongera kukubona hano. It was because of him! ni ukubera My child Emmett died because niyo of... mpamvu wa mwana ngo ni Emmett yapfuye. iki iki He just stood up and he had finally started to walk. For years in that wheelchair, he only wanted one imyaka thing. yose uriya mwana ari mu gatebe agendera mu kagare k'abamugaye kimara gukira umwambura ubuzima bwe muze. Daughter. Call me daughter, okay? winyita umukobwa wawe. You just brought trouble with yourself. Get out! ibibazo niwe wabizanye tumuka wazanye n'ibibazo. sohoka. A minute. akanya ariko. I'm so sorry for that boy. nukuri gusabye imbabazi kubera uriya mwana n'ibyabaye. Didn't kill that boy, okay? sibyo? Didn't do it. ariko ntacyo ari njye wabikoze. It's okay if being angry with me will make you feel better. kundakarira nta kibazo nimba wumva bituma umeze neza. Blame me, I'm innocent. ariko ndi inzirakarengane uranyuma. What does it have to do with your father? He's not guilty. mbese papa wawe urihe nabyo ko n'ubundi icyaha kitamuha. Men that are chasing him killed someone else that I bariya know. bagabo baje ariyo baje guhiga birangira bishe undi muntu. uyu musaza rero Mark Amber azi ukuri kwa nyako ariko ntashaka kukuvuga kuko Steven ni uri mu kibazo. Steven ni wagongesheje uriya mwana atumye bamuha. I'm here to protect you, okay? uwo mwana ndi hano ngo nkurinde urumva. Help out from yourself. I don't je ntabwo nshaka kundinda urandinda iki. in my life, not in my house. Jaso kuve muri inzu tuvire mu buzima uve muri inzu tumuke. You want it or not? wabyanga utabyi wabishaka utabishaka. ni hano ni papa wawe. nta hantu namwe nzigira njye reka.
please ndabasabye abantu mwese muri kureba iyi filime mwihangane Saudi ntabwo bimeze neza ni kwa kundi umuntu aba yarwaye nyine ariko akavuga ati reka mbareke mukora akazi wanjye hakuno ebe filime witonze gake gake leave this house genda gusa byose ukuve muri iyi nzu ukuve muri iyi nzu utayivamo ndayivamo Selina arishima we n'ibyo abashaka n'ubundi nashaka ko umukobwa na se babana mu mahoro urebe hakuno gake gake rucece mu gace urebe When I couldn't reach your father, that's when the message came. sasa hakuno ubwo ntari nkivugana na Scott nibwo message nayibonye ubutumwa bwangezeho I thought that he left me. nibwo nabonye ko papa wawe yansize niko nabitekereje I mean, that's what I thought at the time. nje nicyo natekereje icyo gihe Grandpa scrapped the doctor pretty bad. muganga yatimbaguye sogokuru yatimbaguye umuganga cyane Thought this kind of thing only happens in the movies. nari nzi ko ibyo bintu biba muri filime gusa sana I'm not telling you a story. nje ntabwo ndi kukubwira inkuru zisanzwe si imigani Downplay it now. ndi kukubwira inkuru za nyazo zigabanyemo imikino rero But it wasn't easy for me. nanjye ntabwo byari binyoroheye I know how I suffered. ukuntu nababaye nuko byambaje Even if it's wrong, I thought it was the right thing then. nubwo byari bitari ibyanyabye ariko numvaga ndi mukuru wa mwana we sumenyere rero ko nariyumvishije ko skwanaye kandi atantaye nje niko nabyumvaga Why did you give birth to me? kuki wambyaye ubundi kuki wambyaye Look at what he's saying. Son, will this woman apologize for birthing you? She will. Ugora gusaba imbabazi kuko yakubyaye yakabaye ziba arwana araziba akuno Worth it. Okay sana aribi Was it worth all the trouble? basi ibibazo byose byari ngombwa What you put me through? Was it worth ibiki mwagiye kunyuza mu bundi bite byabyo Yes, it was. byari ngombwa nyine byari ngombwa George Aiden nibuke Selena duheruka kuri kuganira na karamubwira ati ubundi wafashe umugabo n'umwana bagukunda ibyo The lion. hakuno It was worth. I think it's okay. Was it worth byari ngombwa kandi ndakeka ko ari sawa koko cyane What about her children? hanyuma abana be Guys, you told your kids too? nta nubwo wari kubibwira abana bawe We're all under it now. I'm sorry, Mom. umbabarire mama For now. umbabarire ibyabaye ariko njye mbaye icara mvuze gute icara none icazwa hose kicarira ingiga y'igiti nimuze cyecuru Not talking yet. nayo mayoga yareke ndakwiyama umukecuru ayitamo Ebe What am I to do, huh? Do I just drink the whole table? ubundi arakeka ari iki cyanzanyana kunywa aya meza yose I can talk to you from the same place as well. naje hano ngo tuvugane kubera ikibazo kiri hano twese dufite uranyumva kwitwara gutyo rero I'm sorry for what I did, all right? ibyabaye ibyo nakoze mbibasaba imbabazi ariko wikwitwara gutyo wa mwana uranyumva But I won't apologize for giving birth to you. ntabwo ndibuze kugusabira imbabazi kuba narakubyaye uranyumva Because I don't regret that at all. kubera ko sinigeze nanabyicuza uranyumva I'm glad I gave birth to you. ntewe ishema no kuba narakubyaye wa mwana we umukecuru ni Natalie hakuno rebe ntewe ishema no kuba narakubyaye wa mwana we sinzi kama nali kumbe twigarukire hakuno mu rugo Soyiselani Come. injira avuye kuvana umugabo muri hoteli uyu mugabo yari ari mu ndaya nubwo zitaje yari yagiye kureba yabwiye Selena ngo bahahurire yazamutse hakuno jira n'ubwo kakarira papa urakazane Clinton men don't give up that easily now, do they? nari mbizi ko utari butureke gutyo gusa muze wabiko That's my dad. uyu niwe papa wanjye ihirana wa cyana we hakuno Welcome. kaza neza mu rugo muze You won't go back, will you? ntabwo uri busubire ariko hari ubwo uri busubire One person who had to go.
niba hari umuntu ugomba kugenda. And then he's gone, so we can go back to bagiye rero twe turi kumwe nka famiye twasubirana. Children, I've come here to confront you and talk to you. Mwabana mwinjiye hano ngo bafite mu mugongo cyangwa babe hafi nta kindi kibazo. Sibyo? Mom isn't at home now. Ariko mama nawe uri hano ubu ngubu. Where is she? Ari he? Where else, Dad? Urumva ari handi muze. Ubwo yagiye mu bagabo be nyine. Yagiye mu bagabo biwe. If I didn't find the doctor, you wouldn't have told me? Mu magambo make yo naza kubona uyu muganga ntiwari kubimbwira. Yamana atangiye gusinda. I wouldn't tell you. Ntabyo nari kukubwira pe. I was leaving at the time. Nanjye nari ndi kugenda icyo gihe. Cyajya ajya kumuzana bamubwiye ngo hari umuganga wa mbere ushoboye ibintu byo kubaga wabaga wa mwana bamwita ndarya. Emeti. Umva sensomiyaho. Yari gutera udushoti. Ni Natalie. What? Iki? You will both listen to me when you are sober. That might be hard for me. Mwese ariko yumva mukiri soba none ndi kubona ntazi ibyanyu. Might be hard, so no promises. Umpe. Maybe I'll be over there, like way on the other side of the world right now. Who knows, right? Ubundi nakabaye ndi nko ku rundi ruhande rw'isi hakurikira. I had a child. Nasi ko mfite n'uyu mwana nawe ari gushinza amakosa Natalie atamubwiye ko babyaranye. You didn't even want to have a kid. Nta nubwo ashaka kubyara umva senda kwiyama. You said that there were so many kids who were important to take care of them. Ari ku muhanda bo kwitabwaho ushaka kwitaho. Precious for you to be a father, to take responsibility. Ntabwo ashaka kuba papa ngo wakirikira. I was a child, okay? 2 years older than him, okay? Maybe not. Did I know what I wanted at that time? Did I know what I was saying? You're very decisive, and every time I brought it up, you shut me down. What were we doing before the diagnosis? A consultation. Yes. I listened. Nawe nuko byagenze nashaka kukuganiriza wanga kunyumva. Uranyumva neza cyane. 5 kuri 5 cyangwa. Umpe. Hakuno. I was scared. Nari mfite ubwoba. I'm saying I was scared. Ikindi nari umwana. Scared of having a kid. Nikuta umwana wabyara undi mwana. I was scared I wouldn't be a good dad. Nari mfite ubwoba ko ntazavamo umupapa muzima. Ntazavamo umupapa mwiza. Uranyumva cyangwa. My parents didn't want me, they threw me on the street. Ababyeyi banjye ntibashaka ko nca muri ibyo. Have you ever thought about what kind of trauma this man might have about raising a family? I mean, ese wigeze utekereza ngo uyu mugabo yaca muri trauma yo kurera umuryango akawukuza? Wigeze ubitekerezaho cyangwa? Kibazo koko. I have a son. None ufite umwana? Like a whole lion. Umeze nk'intare. How could I not want him? Gute se uyu mwana ntamwifuza? Bonera kubwira abana bose. Ababyeyi babo cyane cyane ababa mama babwiye ngo siko nimbwa ngo arakwanga. Uzashaka ukuntu mwimenyera ukuri. Igihe wasanga mama ari budashobotse ugasanga uri kurenganyiriza amakosa papa wawe. Kandi please I'm begging you, basabye imbabazi abantu mwese muri kureba iyi filime, basabye imbabazi bivuye ku mutima, sibyo? Saudi muri kumva ko bitameze neza, ariko muri hankana tuyirebe cyane ko ndashaka ibyo ndi kuvuga muri kubyumva, sibyo? Ejo tuzayisobanura. Saudi yazamutse hejuru mba nasarayemo gakeya bitewe n'ukuntu mba maze iminsi nsakuza ndi kubakorera filime kugira tugendane 5 kuri 5, sibyo? Bombe hakuno barakwereka Steven hano mu rugo na Karira na mukecuru yaje. Will Natalie come back? Will call me back when she sees my call. Araza kumamagara nimuhamagara. Don't worry, she'll come. Mwende mukiri ikibazo aragaruka. Service will begin when she's back, right? Yes. Tuze kurya garutse cyangwa cyane. Hakuno bari kwibaza ibya Natalie
nimba ari bugaruke cyatari bugaruke bamubuze. Steven dahita yinjira nka byamufasha, kumbe Steven twe ni imbeshu y'umugabo ni maraya yigize ashwe, kumbe hakuno yabyutse ajya guhiga igiceni ni Alicia, kumbe barakwereka hakuno ninde. I'll see you again. Turaza kongera kubonana mwana. Kinguri hakuno ni Kaisari asigaye yibakora zero z'ibiyobyabwenge bifasha kugura ibyo kunywa, nimba asigaye ari umupushayi sinzi. Rebe hakuno. What are you doing? Uri gukora ibiki? Are you the one to work when I'm here? Ni wowe ugiye gukora akazi ndi hano se? What are you doing? Uri gukora ibiki? Nta kintu ndi gukora. What's this money? What the hell are you? Amafaranga wayavanye.